एक बार मुड़ के तो देखिए। हमारी बात मान लीजिए साहब जी, माशाल्लाह फायदे में रहोगे। ओहो मुझे विरक्त करने मकसद में तो कौन सी बात सुनने वाले मुझे इंटरेस्ट है तो बचा जा ओ साहब हमारे साथ हाथ मिला लीजिए साहब जी, अल्लाह कसम जिंदगी जन्नत बन जाएगा। नोटों की बारिश होगी साहब जी, नोटों की बारिश। लाखों में खिलोगे बस। हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, दीजिए हाथ। क्रीड़ा को तो हाथों में तो दूर रखा ताको छाई छुंदी भी मुकाया पवित्र हो तो 10 हाथ दूर रख चेष्टा कर तू तो बचा जा। इतना ईमानदारी सेहत के लिए सही नहीं है साहब जी। ईमानदारी इंजरियस जो है, क्या रखा है ईमानदारी नौकरी में? ईमानदारी का भाषा तो मुझे बड़े मेरे मकसद में है। इतने शांति अच्छी आनंद अच्छी सत्य अच्छी माशाल्लाह, क्या डायलॉग मारा बे। ओ साहब जी, ये कांस्टेबल की नौकरी में महीने का कितना पैसा मिलता है? कितना कितना कितना? हाँ 20,000। 20 हमारे साथ हाथ मिला लीजिए साहब जी, 20,000 तो चुटकी में मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा अपना बिल्डिंग होगा, कार होगा, केस होगा और एस भी होगा। बस लाख भरी ईमानदारी नौकरी। लो 20,000 एडवांस लो। उन्हीं अवसर टुकड़ा 20,000 पूरे 20,000। ऐस करो साहब जी, ऐस करो। ऐसा ही मिलता रहेगा। बस हमारे साथ हाथ मिला लीजिए। 20 अवसर टुकड़ा एक टका हाँ এই 20 अवसर टका भाई ওদের মাসও যত 30 দিন অপেক্ষা করতে পারে খরা অবস্থা আসলে রাতে দিন খাটিବାକୁ পড়ে তারপরে সেই মাসরা পয়সা দেই 20 अवसर टका মিলবা মতে কষ্ট করে अब आई बात समझ में साहब जी। साहब जी इसे कहते हैं अकलबंदी, इसे कहते हैं तकदीर और इसे कहते हैं किस्मत। हम काम करते जाओ, माल कमाते जाओ और किस्मत बनाते जाओ। अल्लाह कसम जिंदगी सबर दूं। मकसूद नाम है मेरा, मकसूद मियां। शाबाश। তবে মৌমাছি দেখছো মকসুদ নিয়ে মৌমাছি ছোট্ট মাছিটি দিনসারা সে ফুলকে উড়ি উড়ি খেতে কষ্ট রে খেতে যত্ন রে টিকিয়ে টিকিয়ে মৌ তৈরি করি গোটা মৌ ফেরা তৈরি করে দীর্ঘ পরিশ্রম করে অনেক দিন পরে তা মৌ ফেরারে মৌ পরিপূর্ণ করে আর সে মৌর স্বাদ অনেক মিঠা সবটু মিঠা। ये क्या बात है साहब जी? ये बात तो सबको पता है। কিন্তু গোটে সাগুড়া বহুত বড় পকেটে গোটে মৌমাছিটার সে 100 গুণা বড়। এতে বড় পকেটে এই সাগুড়া কিন্তু মহু তৈরি କରିପାରେ ତା ନଜର ସବୁବେଳେ ସେଇ ପଚା ଛଡ଼ା ମର ଉପରେ ସବୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି मतलब ତ ସେଇ ପଚା ଛଡ଼ା ମର କ୍ୟା ସାଗୁড়ା ବିଶ୍ୱାସ এইপরে বিশ্বাস চাকরিটা ছোট কিন্তু তোমার সাগুড়া ହିଁ ମଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ অনেক ছোট মৌমাছিটি ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମৌ ଫେରା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା করে ମୋର ସେଇ ଅଳ୍ପଥର ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ ଓ ଚାକିରି ମୋ ପାଇଁ ନିରାଚଳ ଧାମ ମୋ କର୍ମ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପାବନ ନେତ ମୋ ସଦା ଭୟ ମୋ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ରଖେ ଟଙ୍କା ଯାଗो ଆଉ ଥରେ କେବେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। और एक बात सोच लीजिए साहब जी, अल्लाह कसम ये पैसा बहुत काम का चीज है। ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଯା ତାର ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଅପରାଧ ହାତରେ ହାତ କରି ପକେଇ ତାର ଗୋଟେ ନେବେ माशाल्लाह सब किस्मत का खेल है। ଏ ଯା ଅନୁରୋଧ କଲେ আরে তুমি যখন আপনি কেতে বলেন মাই গড actually কথা কোন কি ডিউটি সব তো ঘরକୁ ପଡିଥିଲି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବସ୍ ତ ମିଳିବନି ତ ଅଟୋ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଅଟୋ କଲା ମାନଙ୍କର କମ୍ ହଉ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠୁ ଏତେ ବାଟ ଯୋଗକୁ 50 କି 60 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଏତେ କଥା କଫି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ। ଭାବୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଳାପଥର ଦୁନିଆରେ ସଚ୍ଚୋଟ କଳିଆର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛି। ଏ କଲେକ୍ଟର ସହରରେ କନେଷ୍ଟବଳ ମହାନ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା ବେଳେ ତମେ କେବେ ଟଙ୍କାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦଉଛ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବାଟରେ ରଖୁଥିବା ଟଙ୍କା କେବେ ବାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆନି ଆଉ ଅବାଟରେ ରଖୁଥିବା ପାଦ ଦିନେ ନା ଦିନେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ରକ୍ତ ଦେବା ତାର ସେ କଥା ଛାଡ଼ ତମେ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଲେ ବି ତମ ପଦପିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଭାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଅଯଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଲଗାଉଛ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ କେତେ ମାଡ଼ ଲଗାଉଥିଲ? ସ୍କୁଲ କଥା ଅଲଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍
ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆଗଟା ମୁଁ नो तनुजा ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ तनुजा ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ नो ମ୍ୟାଡ଼ାମ नो नो तनुजा केवल तनुजा ओके तनुषा ओनली थे अच्छा विश्वास तुम तो भले पाठ पढ़लो तुम कैरियर फैसला तुम चाहिए आईएएस की आईपीएस ही पाठ करो कि ये कॉलेज पर चाकरी समय बदलिବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନା ହଠାତ୍ ଦିନେ ବାପାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବିଜନେସଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଉକୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ବେମାର ମାରି ବସିଲା ଘରେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼େ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଲି ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚାକିରି ମିଳିଲା କଲି ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି କେମିତି ଦେଖୁଛ ଯେ अच्छा विश्वास मते कहिलो तुम भितर खराब गुणटा कोन ମାନେ समस्त कहती सर्वगुण परिपूर्ण हाँ। ए कथा को सुनिथिली आज मैं स्वयं सामने रे देखुछि ଏ ଭଗବାନ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ଆଜି ପେଟଟା ପୁରିଯିବ ଆଉ अच्छा विश्वास তুমি কেবে কিছু ভয় পাইছো आई मीन लव তোমাদের গার্লফ্রেন্ড আছে ହେ ଭଗବାନ ନିଜ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହରି नहीं माने वो कहना कथा তুমি কেবে বাহার ପାଇଁ চিন্তা করিলো ବାହାଘର ସେ କଥା ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଭାବିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ যদি কହୁছে না ভালো ভালো কাজ করে পুরে ମତେ ମତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କଥା କହିବୁ ସେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପାଗିଳି ହେଇଥିବ ମତେ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖି କିଏ ଭଲ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାସି ବସ୍ ତ ବସ୍ ପୁଣି ଅଟୋ ମିଳିବନି ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ମାସି ସି ୟୁ ବାଏ I love you. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ आई लव यू ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ବଦଳରେ କେହି କୋଟେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାଏ ତମେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କେତେ ଉପରେ ଆମ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମନଟା ଦରକାର ଆଉ ମୋ ମନର ମଣିଷ ହଉଛି ତମେ କୁହ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ନିଜର କରିପାରିବନି ମୋତେ ମୋର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିପାରିବନି ନାଇଁ ତମେ ଯବ ବାମ ନାହିଁ ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ୍ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବସେଇ ସାରିଛି ମୋ ପାଦ ତଳେ ମାଟି କରୁଛ ମୁଁ ପାରିବିନି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧେ ତମ ଭଳି ମଣିଷକୁ ପାଇବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତନୁଷା I love you